Mi razumijemo da su migracije imanentne ljudskoj zajednici od kako ona postoji. Razumijemo da su jako kompleksne i ono što možda može biti jedan od zaključaka današnjeg dijaloga je da im pristupamo površno, pojednostavljeno, simplificirano, bez dovoljne i potrebne kompleksnosti i da ih i ne pokušavamo razumjeti u njihovom punom sadržaju, značenju i posljedicama. Ono što mi kao organizatori prepoznajemo jeste činjenica da su migracije imanentno pitanje nacionalne sigurnosti, međunarodne sigurnosti i međunarodnih odnosa koji se vrlo tijesno prepliću sa svim aspektima međunarodne sigurnosti, a da onda kao takve reflektiraju mnoga politička, ekonomska, finansijska, kulturološka, demografska, civilizacijska, vjerska i druga pitanja, odnosno aspekte svojih sadržaja. I isto tako, ako ih samo posmatramo kao sigurnosni izazov ili sigurnosnu prijetnju, onda u njima možemo prepoznati sadržaje skoro svih drugih sigurnosnih prijetnji. The Western Balkan countries are key partners for us in this field. We have heard it many times today, and this will not change in the future. Your cooperation is paramount for Europe's migration management. Switzerland will continue to contribute its share to this partnership, not only through our migration dialogues with many countries in the region, but also with very concrete action. When I look back last year and compare it to where we are now, I can see a lot of improvement. Only 1 year passed and I see a lot of improvement. I would like to congratulate and thank you for the cooperation, the good cooperation we have with the Ministry of Security.